Mihajlo Divac rođen je 1967. godine. Svi koji su ga poznavali tvrdili su da je bio neustrašiv i da se ničega nije plašio. Neću da budem novinska zvezda koja daje zastrašujuće izjave. Kad čitam novine i gledam njihove slike, prosto me podilazi jeza, rekao je svojevremeno, objašnjavajući zašto ne voli da se pojavljuje u medijima. Iako je to govorio, bio je u dokumentarcu Vidimo se u Čitulji. Znao je da uđe u novobeogradski lokal i, kako govore upućeni u kriminalna dešavanja tog vremena, na mala vrata izreketira tada najpoznatije mangupe sa Novog Beograda. To je radio tako što bi od svih prisutnih navodno tražio pomoć od po 10.000 maraka jer je ostao bez novca. Svi bi se automatski hvatali za džep i pomagali mladom Divcu jer su znali da u suprotnom mogu da očekuju brutalnu reakciju, ispričao je svojevremeno poznavalac prilika 90-ih. Jedan od njegovih drugova ovako je opisao poslove kojima se Divac, on i njihovi prijatelji bave. Ne živi se dobro kao nekad, ali je opet neuporedivo bolje od života na koji je prinuđena većina Beograđana. Nije sjajno, ali prolazi. Radimo naplate dugova i neke kombinacije koje naravno nisu za priču. Još su tu dobri izlasci, kvalitetna garderoba. Dobro obavešteni ljudi u novobeogradskom podzemlju svojevremeno su ispričali da vođa grupe sa Novog Beograda, Dejan Stojanović Keka, nikada nije krio da mu je upravo Mihajlo Divac idol, a u određenim krugovima je poznato da je od njega preuzeo par bizarnih običaja o kojima ipak nisu htjeli detaljno da govore. O srčanosti ovog momka govore brojne anegdote poput one iz zatvora. Naime, kada mu je zatvorski stražar obećao batine, Divac je iz tog trenutka skočio na njega i udario ga. Nije hteo da ga pusti ni kad su pendreci ostalih čuvara počeli da pljušte po njemu. Bio je član 63. padobranske brigade, a kasnije i vojne policije. Prema rečima vojnih lica, on je bio odličan i disciplinovan vojnik. Po povratku sa ratišta učvrstio je veze i preuzeo kontrolu nad podzemljem Novog Beograda. 92. godine Luka Bojović, koji je tada imao 19 godina, u kafiću Trozubac puca na Mihajla. Reagovao sam kad je on mene pogledao, onako provokativno. Onda sam ustao i krenuo prema njemu i on je ustao. Ja sam napravio 2-3 koraka, a on je pucao u mene sa 4-5 metara. Prvi metak me je pogodio u stomak, ja sam i dalje išao, drugi metak mi je prošao kroz ruku i stomak, i dalje sam išao prema njemu. Tada sam mu rekao, mali, nabiću ti tu utoku, razumeš? Šta sam trebao? Ovaj me upucao i šta sam ja trebao? Mihajla Divca su odmah nakon tog incidenta prijatelji odvezli u urgentni centar. I kasnije se osvrtao na taj događaj. To je njegov poraz, ne moj. Nikad ne bih pucao u nenaoružanog čoveka. Ja veoma držim do kodeksa. Sramota je to što je uradio, ali ga razumem, mnogo se uplašio, pričao je Divac. Nije tajna da je pripremana osveta, spekuliše se da je Bojović preko nekih kanala pokušao da otkupi svoj život i da se iskupi zbog navodnog neznanja, o kome je reč, ali je svakako nakon 95. godine i Divčeve pogibije. A i zbog toga što se Bojović smatrao Arkanovim klincem, taj obračun je prošao nekažnjeno. Na Divčev stan je jednom prilikom bila bačena bomba, o čemu je svojevremeno pričao jedan komšija. Bio sam u svom stanu, kad se iznenada čula jaka buka, eksplozija, lomljava i pucnji. Nepoznati napadači bacili su bombu u Divčev stan. Napadači su najnormalnije zazvonili na njegova vrata, a kada im je otvorio, bacili su mu bombu u stan. Divac je iz tog trenutka šutnuo bombu i ona je izletela u hodnik i eksplodirala. Ceo hodnik je bio uništen. Izašao sam iz stana posle buke i video sam Divca golog do pojasa i krvavog ramena. Prstima je čupao geler iz ramena, bez problema, kao da se ništa nije dogodilo. Pitao sam ga, šta se to dogodilo? On mi je hladnokrvno uzvratio, ne brinite komšija, slobodno se vratite u stan, nije to ništa, deca su se malo igrala. Posle toga je o svom trošku renovirao ceo sprat. Divac je imao dosta realan pogled na svoje zanimanje, život kakav je vodio smatrao je uzbudljivijim od običnog, ali je s godinama govorio da je pametno razmišljati o budućnosti i osnivanju porodice kad se steknu uslovi, odnosno kad se zaradi dosta novca. Međutim, znao je da izlaska iz sveta podzemlja nema.
Ja ne verujem u to povlačenje, to je priča za neke nabeđene mangupe. Nema tu povlačenja. Čim si jednom počeo da živiš ovakvim životom, živećeš tako dokle postojiš. Ovaj opaki novobeogradski bokser ubijen je 12. februara 1995. godine u hotelu Putnik. U hotelu su bili smešteni učesnici bokserskog turnira Beogradski pobednik i Divac je oko 8 sati ujutro otišao tamo da od takmičara Slaviše Popovića uzme fotografiju s posvetom. Kako je Divac bio prek čovjek i nije trpeo da ga neko pogleda na pogrešan način, njemu je zasmetalo kako ga je pogledao bokser Radovan Radusinović. Bokseri su odmah počeli verbalno koškanje, a Divcu nije mnogo trebalo da potegne pištolj na Radusinovića. On je ukupno 6 hitaca ispalio u kolegu boksera i njegovog telohranitelja. Kada je video da je obračun otišao predaleko i da je ofanziva sa suparničke strane neminovna, Divac je istrčao napolje. Tokom povlačenja, Divac je dojavio članovima svoje grupe da je izranjavao ljude unutra i da treba da beže. Radovan Radusinović je video iz kog pištolja puca Mihajlo Divac. To je bio Magnum revolver sa 6 metaka. Dok je Divac pucao, Radusinović je brojao pucnje tačnije ispaljene metke. Divac je ispalio posljednji 6. metak i tada je Radusinović znao da je Divac ostao bez municije, ustao je iza šanka i pucao na Divca. Nakon incidenta boksera Radusinovića policija je uhapsila. Predao je pištolj koji je imao na dozvolu, priznao je sve i prepričao događaj iz hotela Putnik. Vrlo brzo je izašao iz zatvora jer je konstatovano da je to uradio u samoodbrani. Hvala vam što gledate naš kanal. U znak podrške zapratite nas i uključite notifikacije.